ni radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ndabasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi n'104 n'ibice bitatu i Kigali. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short wave kuri metero 19 na 22. Ikaze mu makuru yacu ya nimugoroba dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Burundi ibiciro by'imiti ivura abantu biriyongera cyane kandi n'imiti bwayo ikarushaho kubura. Mu Rwanda leta iravuga ko intara y'Uburengerazuba ihana imbibi na Repubulika Demokarasi ya Kongo igomba gushyiraho ingamba zo kwirinda icyorezo cya kolera. Nabibabwiraga mu ngingo nkuru, mu Burundi ibiciro by'imiti ivura abantu biriyongera cyane kandi n'imiti ubwayo ikarushaho kubura, biremezwa na bamwe mu badepite b'iki gihugu. Inkuru ya Thierry Vendayishimiye. Ikibazo cy'iduga ry'ibiciro no kubura kw'imiti yo kuvura abagwayi mu Burundi kimaze igihe kivugwa, aho n'abakoresha ikarita yo kwivuriza ko ariyo mutuelle de la santé mu gifaransa bariha amafaranga menshi nk'uko bagiye babivuga mu bihe bitandukanye. Ibyo nivyo byahagurukije abashinga amateka bagize komisiyo ihoraho ijejwe iby'imibano n'agateka kazina muntu baja kuraba uko ico kibazo cifashe mu ntara no mu turere dutandukanye tw'ubuvuzi mu gihugu hose. Abo bashinga amateka basanze ishirahamwe ryo kuvuza abakozi ba leta mutuelle de la santé publique herihanzwe n'ikena ridasanzwe ry'imiti, iyibonetse nayo ikabizimbye ku rugero rudasanzwe. Mutuelle de la fonction publique rihanzwe n'ingorane nyamukuru zibiri zikurikira, cane cane mu budandaji bwaryo, rimwe na rimwe no mu budandarizo bw'abikorera utwabo. Imiti ishoboye kuboneka nayo usanga izinde cane. Nyuma yo kubona ivyo bibazo, inama nshingamateka yaciye ihamagaza abarongoye ubushikiranganje bw'amagara y'abantu hamwe nabo mu bushikiranganje bujeje gushigikirana n'agateka kazina muntu kuri uyu wa kane mu ngoro y'inama nshingamateka kugira ngo bashikirize ikibazo aho kiva n'inyishu zirambye ziriko ziratunganywa. Mu byashikirijwe n'ubwo bushikiranganje bwose harimo uburyo budatunganije neza bwo kugura imiti kugeza ishikiriye abigenerwa ari bo bagwayi, aho usanga ikigo Kamebu cahawe isoko ryo kugura imiti mu Burundi n'ishirahamwe ryo kuvuza abakozi mutuelle de la santé publique hari ibyo badahurizako. Ikibazo nyamukuru akaba ari uko iryo shirahamwe ryo kuvuza abakozi ba leta hari aho ryafata ingingo yo kugura imiti ivura abagwayi kandi bitari mu kazi karyo nk'uko vyerekanywe mu cegeranyo cashikirijwe na komisiyo y'abashinga amateka ijejwe agateka kazina muntu n'imibano. Afatiye kuri ibyo, ubutwara inama nshinga amateka honorable Daniel Gerard Ndabirabe yasabye ubushikiranganje bw'amagara y'abantu gutandukanya abagura imiti n'abavuza abantu kuko mutuelle de la santé ijejwe kuraba gusa ko abagwayi bayo bavujwe neza ndetse bakanaronka imiti bakeneye. Yashimangiye ko mutuelle itegerezwa gukuramwo akarenge ukijanye no kugura imiti kuko haca hazamwo gukunda inyungu z'umurengera kuruta kwitaho abijejwe. Nimba yo hori ifise role ufunguye yo kugura imiti ireke kugura imiti kuko icayinjiranamwo na Kamebu kandi bakaja no mu mpari mutuelle de la fonction publique yo nikurikirane ingene abantu bariko baravugwa. Urongoye inama nshinga amateka Gerard Ndabirabe yanasabye ko hojaho urwego rubazwa ibijanye n'imiti kuko hari ibibazo bihanze ico gisata kizana kikanagurisha imiti bibura uwo bibazwa kuko bose babitererana baba bo muri Kamebu no muri mutuelle. Avuga kandi kwica ari ikibazo gikomeye kuri leta kuko hari n'imiti hori iborera mu bubiko kandi abagwayi bayibuze ndetse inazimbye. Ndabirabe avuga ko yigeze kwishikira ahariko haturirirwa imiti yaboze itarahawe abagwayi ku gihe akabona ko akaragahombo gakomeye. Imiti irabora n'igihugu nta mahera gife kuza kurondera iyo miti mugabo niyibonetse ngo ikabora. Naragiye kuraba aho bayituririra n'icyo kibazo ifo yuko kigira umuntu akibazwa. Umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu no kugwanya sida muganga Ridwine Baradahana yishuye kuri ibyo bibazo bijanye n'ibura ry'imiti ndetse no kuzimba kudasanzwe. Avuga ko ikibazo c'ikena ry'amafaranga y'agaciro gihanze igihugu muri rusangi kiri mu byabiteye. Yari yaranse kuduha umuti kubera twatevye kumuriha kuko murazi ko turi mu madevize uko amafaranga abonetse make make muri BRB bagenda bariha aba fournisseur
uko amafaranga agiye araboneka par tranche. Ku ruhande rw'ubushikiranganje mu byo bujeje harimo gushigikirana n'agateka kazina muntu, hari byinshi biriko birakogwa kugira ngo yaba umunywanyi afise mituwele ndetse n'abandi bakenera ubuvuzi baronka imiti bakeneye ku gihe kandi ku giciro ciza. Madame Imelda Sabushimike atwara ubwo bushikiranganje uko nikabisigura. Kuko ikintu gihambaye cyane nuko umwene gihugu asanzwe ari umunywanyi wa mutuelle de la fonction publique yoronka umuti kandi agahabwa ibyo amategeko amurekurira. Kuri ubu ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bugenda bushiraho amazu yo kugurishirizamwe imiti ayo bita amafarumasi mu gifaransa ikenerwa ku bagwayi hirya no hino mu gihugu kugira ngo abayikenera bayironke hafi. Ni mu gihugu ubushikiranganje buvuga ko mu minsi heze ishirahamwe mutuelle de la santé publique ryari ryarahawe ububasha bwo gushinga ayo mazu hirya no hino mu gihugu kandi bujejwe kuvuza abantu gusa. Ivyo bikaba byaratumye haba intege nkeya mu bijanye no kuronsa abagwaye imiti kwiye. Bose bahuriza ku kubishira hamwe mituwele ridakwiye kwinjira mu bijanye no kugura no kugurisha imiti, ahubwo rikwiye gushira inguvu mu gukurikirana ko imiti iri ku isoko mu Burundi ikwiye mu gutunganiriza abanywanyi baryo bagana amavuriro n'ibindi bijanye no kwitaho neza abagwayi ba mituwele bavurirwa hirya no hino. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. Mu Rwanda leta iravuga ko intara y'uburengerazuba ihana imbibi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba gushyiraho ingamba zo kwirinda icyorezo cya kolera. Inkuru irambuye Gloria Tuyishime. Uyu muburo ukubiye mu ibaruwa ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC cyandikiye Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu gisaba ko hatangira ubukangurambaga ku kwirinda indwara ya kolera mu duce twegereye imipaka mu ntara y'Uburengerazuba, by'umwihariko muri iki gihe igihugu cyinjiye mu gihe cy'imvura. Mu ngamba zikubiye mu ibaruwa ya RBC harimo ko abaturage bagomba gukoresha amazi meza cyane cyane mu duce dufite ibyago byinshi byo kwandura, kwimakaza isuku ku rwego rw'umudugudu hagenzurwa ubwiherero busukuye ndetse buboneye, gukangurira abaturage gutegura amafunguro asukuye no kumena imyanda mu ngarani ziboneye. Gusa bamwe mu baturage bo mu karere ka Rubavu mu murenge wa Kanzenze mu kagari ka Nyaruteme mu mudugudu wa Kaberi bavuga ko nta bwiherero bafite, ahanini kubera mikoro make ndetse n'imiterere y'aho batuye harangwa n'amabuye menshi bakunze kwita amakoro agorana cyane mu gihe cyo gucukura ubwiherero. Uyu ni Mukamana Liberata ufite umuturanyi we udafite ubwiherero kubera mikoro make. Twasanze uyu umuturanyi we adahari. Nda mugabo afite mbega niwe uri mu nzu n'umukobwa umwe. Ubwo rero uwo mukobwa ndaho yashobora kubaka ubwiherero, ndaho bamwubakiye. Yarabukwiye kuko yabona afite imbaraga zo kwiyubakira abe yarabwubatse, ajaga aho izindi wese ziri, ajaga mu bwiherero bumwegereye. Abaturage batuye muri aka gace bemeza ko kubera ubwiherero butaboneye biteza indwara zituruka ku mwanda. Ikibazo kiri kuri nyiri wese kuko ayikoze wese yaba neza. Nta bakunda kuhaja, baba bafite ibyo byobo bidapfutse ariko babijamo. Nta ningo ku gasozi kuko amasazi aratuma agatumuka agatera indwara, ntabwo bikwiye. Nyiragasoko nawe ni umukecuru uri mu kigero cy'imyaka 60, afite ubwiherero buto cyane. Oya ni ubushobozi buke, nongeye ko ndi muno mu nzu nje nyine ko nabonaga ndaho naje kwiherera ngatereza bakakanzinga zingira si none waje kunyamukwa abandi 2 3 4. Ni nabonye ndabishoboye kuja mu murima gw'abandi cyangwa je mu kwanje kandi ari mu murima ari mu myaka. Nagatereje ngamo barakazinga bakagira nk'urubo. Ariko nanjagamo none sinihishemo bambona. Ngo nuko ari gato hari. Icyakora aba baturage bakemeza bose ko atari ko babuze ubushobozi bwo kubaka ubwiherero, ahubwo bamwe muri bo babiterwa n'imyumvire yabo mike ukwimakaza isuku. Uresi umuntu avagigaragara mu nduru bakazana ni bakavuga ati njewe ndago ndirwa ndi kuyakubaka amawese ati leta izanyubakira. Leta yamuhereza ibati akumva ko yagira utego yakubaka irayi ibiti ibyatsi imeze kuriye. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosper kuri iki kibazo avuga ko muri gahunda ya leta hateganyijwe kubakira abatishoboye ubwiherero buboneye. Karana gace k'amakoro usanga abaturage rimwe na rimwe kubaka bibagora kubaka ubwiherero, ariyo mpamvu abafite amikoro make tuzanamo imiganda idasanzwe kugira ngo abaturage bagenzi babo babafashe kuyubaka, hanyuma abafite ubushobozi tukabategeka kuyubaka mu gihe gitoya. Ku rundi ruhande umuyobozi w'intara y'Uburengerazuba Dushimirimana Lambert atangaza ko uretse muri iki gihe cy'itumba ikigo cy'igihugu cy'ubuzima cyatanze impuruza isuku yagakwiye kwimakazwa igihe cyose. Kandi dufite abaturage benshi bavuye ibyo bihugu bavayo rimwe na rimwe nko muri Kongo na
bakaba bashobora kujyayo. Ni icyo ngicyo cyangwa harimo ntuza nyine ni icyo kibazo tuba dufite ko twegeranye nabo tugenderana nabo byo kwandura biroroshye cyane ugereranyije n'ahandi hantu badaturiye umupaka. Ariko ubundi isuku tugomba kubikora buri gihe. Imvura yaba iri kugwa yaba itari kugwa cyangwa iri kubona isuku tugomba kuyitaho ko nyine isuku umwanda ni isoko y'indwara zitandukanye. Gitangaza ko imirenge igomba kwitabwaho iri mu turere 6 turimo Nkombo, Nkanka, Nkungu, Giheke, Gihundwe, Mururu, Bweyeye na Bugarama mu karere ka Rusizi. Mu karere ka Nyamasheke harimo Kanjongo, Mahembe, Kirimbi, Macuba na Gihombo. Mu karere ka Rutsiro harimo Kivumu, Mushubati, Gihango, Musasaboneza na Kigeyo. Naho mu karere ka Rubavu harimo Cyanzarwe ahazwi nka Busigari, Nyanyumba, Gisenyi na Kanamba. Mu karere ka Karongi ho harimo Gishyita, Mubuga, Bwishyura na Rubengera, mu gihe mu karere ka Ngororero harimo umurenge wa Kivumu gusa. Icyorezo cya korera kiganje cyane mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu karere, ndetse kenshi gikunze guhitana abatari bake mu gihe cy'imvura. Rero yatwishime Ijwi rya Amerika mu karere ka Rubavu. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, n'umwanya w'ikiganiro bungabunga ubuzima. Indwara y'ubushita bw'inkende Mpox irimo gukwirakwira muri bimwe mu bihugu bya Afurika. Iyi ndwara yahoze yitwa Monkeypox, ni indwara y'uruheri yandura cyane iterwa na virusi ya Monkeypox. Itera umuriro mwinshi, kubabara mu mikaya ndetse n'ibiheri binini bimeze nk'ubushye ku mubiri. Nk'uko bitangazwa n'ishami rya ONU ryita ku buzima OMS, abarwayi bagera ku 4,250 nibo bamaze kugaragara mu bihugu 10 bya Afurika birimo Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Ghana, Nigeria, u Rwanda na Afurika y'Epfo. Abantu bagera kuri 456 nibo bamaze guhitanwa n'iyi ndwara. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abana bari mu bafite ibyago byinshi byo kwandura ubushita bw'inkende bitewe n'uko virusi nshya yayo yihinduranyije ikomeje gukwirakwira muri zimwe mu nkambi. Kuva mu kwezi kwa 9 k'umwaka ushize, umubare w'ubwandu wariyongereye cyane muri iki gihugu biturutse kuri virusi yihinduranyije, kandi iyi ndwara irimo kwambukiranya no mu bihugu bituranye. Inkovu z'indwara ya Mpox ziracyagaragara mu maso ha Grace Kabuo w'imyaka 7 y'amavuko wahigoma. Ubarimo koroherwa, ariko ingaruka z'iyi virusi zirakwirakwira mu buryo buteye impungenge. Nyina wa Grace avuga ko na n'ubu atarasobanukirwa uburyo umukobwa we yanduyemo. Aliweza kupona na magonjwa hii. Sinzi uko umwana wanjye yanduye cyangwa wamwanduje. Nakomeje kubona ibimenyetso bigaragara ku mubiri we, nabuze icyo nakora. Ishami rya Loni ryita ku buzima rivuga ko muri uyu mwaka wonyine abantu 11,000 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamaze kwandura iyi ndwara. Muganga Pierre Olivier Ngajore, umujyanama mu by'ubuvuzi mu muryango Medea, avuga ko abagera ku 130 bakekwaho kuba baranduye Mpox bagaragaye muri iki kigo cyahoze kivurirwamo abanduye virusi ya Ebola. Abenshi muri bo bakaba ari abana. 50% ont même moins de 5 ans. Jusqu'à 18 muri aba 50% ntibarageza ku myaka 5 y'amavuko. Kugeza ku myaka 18 bihari 95% by'abanduye. Uburyo ikunze gukwirakwiramo hano ni uguhura k'umuntu uyirwaye n'utayirwaye. Mpox, indwara y'ubushita bw'inkende yahoze yitwa Monkeypox, ni indwara yandura iterwa na virusi abantu banduzwa n'inyamaswa zayanduye, ikaba inabasha gukwirakwira kuva ku muntu ijya ku wundi binyuze mu kwegerana cyane n'uwayanduye. Abashinzwe ubuvuzi ubu bahanganye n'imbogamizi nshya hamwe na virusi yihinduranyije bigaragara ko yandura cyane, by'umwihariko mu bana. Abana nabo bashobora kwanduzanya kubera kwegerana cyane, bakina cyangwa se baba ahantu hamwe. Twiteze rero kubona abana, ariko tunizeye ko abanduye bagaragara bwangu bagahabwa ubuvuzi buboneye bakeneye ngo bagabanyirizwe ububabare, bigabanye n'igihe uburwayi bwari kumara no kubarinda kuremba nk'inkurikizi z'igihe kirekire. Mu gihe hashyizweho ingamba zo gukumira iki cyorezo, abategetsi bahanganye n'ikibazo cya mikoro make kandi bakeneye byihutirwa inkunga mpuzamahanga. Nta nkingo cyangwa se imiti yihariye biboneka aha uretse ibiri mu igerageza. Twiteze ko cyane cyane mu nkambi tuzabasha gutegura uburyo bwo gukurikirana twifashishije udushami twegerejwe abaturage ndetse no mu bayobozi babo, kuko ari bwo buryo twizera guhagarika ikwirakwira ryayo.
Abashinzwe ubuzima muri Afurika batangaje ko muri uyu mwaka wonyine habaye ubwiyongere bukabije bungana n'160% mu barwayi ba mpox. Iyi virusi imaze gukwira nibura mu bihugu 10 byo kuri uyu mugabane, aho Kongo ariyo yibasiwe cyane n'iki cyorezo. Muganga Mercy Akini ni umushakashatsi ku buvuzi bw'amatungo ukorera ku kigo cy'ubushakashatsi ku mibereho y'inguge muri Kenya, Institute of Primate Research. Aratuganiriza ku ndwara y'ubushita bw'inkende, anadusangize zimwe mu ngamba wafata ngo bashe kuyirinda. So mpox is a viral disease. Rero mpox ni indwara iterwa na virusi, kandi virusi yitera yitwa monkeypox. Iyi ni virusi yo mu muryango usa n'uwizo abantu bazi nk'ubushita. Ubuturo bwayo ntabwo buzwi neza, ariko ikunze kuboneka mu nkende nk'uko izina ribyerekana, gusa inaboneka mu ngunguni. Kandi nk'uko bivuze, yandura mu buryo bubiri, hari ukuva ku nyamaswa ijya mu bantu no kuva ku bantu ijya ku bandi. Iyo turebye ku kwandura kw'abantu bandujwe n'inyamaswa, bikunze kuba ahantu abantu baba cyane hafi y'inyamaswa. Kandi nk'uko tubizi, hari abantu cyane cyane batuye aho byoroshye ko abantu bahura n'inyamaswa z'agasozi. Hagiye habonekaho abantu barya inyama z'inyamaswa z'agasozi. Haba rero n'abashobora kurya inyama z'inkende. Mu bihe byahise twakoze ubushakashatsi aho twabajije abantu niba barigeze barya inyama z'inkende. Igisubizo cyabaye yego. Iyi ni indwara yandurira mu gukoranaho. Ushobora kuba ubana ukoranyeho n'umuntu ufite uruheri, cyangwa ukagira aho uhurira n'amatembabuzi yo mu mubiri we. Niba se ukoranye nawe imibonano mpuzabitsina, niba se ari umugore utwite uyirwaye, nawe ashobora kuyanduza umwana utaravuka. Mu by'ukuri rero, kabone n'iyo wakora ahantu hari iyo virusi, wenda ufite nk'igikomere ku mubiri, ibyo byose byagira uruhare mu kwanduzanya hagati y'abantu. Izi mu by'ukuri ni virusi zo mu miryango inyuranye. Ariko kimwe mu bintu navuga ni uko nyinshi mu ndwara zandura z'inzaduka, nyinshi muri zo ziterwa na virusi, kandi zisa nk'aho zifite ibimenyetso bijya gusa. Nyinshi muri zo rero zigira ibimenyetso bijya gusa nk'iby'ibicurane, kuko no kuri mpox wumvise ko habaho gufungana mu mazuru, gukorora n'ibindi nk'ibyo. Yewe no kuri Ebola nayo ifite ibimenyetso nk'iby'ibicurane: umuriro, gusuhererwa, gucika intege, umunaniro. Nakomeza nkavuga ko nta muti uyivura. Hashobora kuba hari inyigo imwe cyangwa se ebyiri zigikomeje gukorwa, zose zirimo gushingira ku buvuzi bwatanzwe ku ndwara y'ubushita. Ariko mu by'ukuri nta muti uhari. Kandi kimwe na nyinshi mu ndwara ziterwa na virusi, icyo uvura ubusanzwe n'ibimenyetso. Birumvikana, niba rero ufite igiheri, hakazamo ubwandu uterwa n'udukoko twa bagiteri, aho icyo bivuze ni uko uzahabwa imiti ya antibiyotike ibasha kwica izo bagiteri. Ku bijyanye n'inkingo, ntekereza ko hari nibura urukingo rumwe rutangwa muri doze ebyiri, kandi ruhabwa abantu bitwa ko bari mu byago byinshi byo kwandura, cyangwa se abakorera ingendo mu turere dukunze kwibasirwa na virusi ya monkeypox. Ni ukugira isuku cyane, nicyo navuga. Karaba neza mu ntoki, urye neza, uruhuke bihagije, wirinde kwegera abantu ngo utavaho ubanduza. Ariko kuri ubu nta miti yivura. Agakoko ka malariya karimo kugaragaza ibimenyetso by'ubwigomeke kuri artemisinin, umuti w'ingenzi wifashishwa mu kurwanya iyo ndwara mu bice bya Afurika. Raporo nshya iraburira ko hashobora kubaho impfu zibarirwa muri za miliyoni mu gihe hadakozwe vuba na bwangu impinduka mu mirongo ya politiki y'ubuzima. Bigereranywa ko abana bagera ku 1,000 muri Afurika bapfa buri munsi bazize malariya, kandi hari impungenge ko izi mfu zishobora kwiyongera. Imiti ya artemisinin cyangwa se ACTs mu mpine yari imaze imyaka 20 ari urufatiro ku buvuzi bwa malariya. Gusa umwe mu bakoze iyi raporo, Lorenzo von Sevelin wo mu kigo cy'ubushakashatsi ku ndwara zo mu turere dushyuha cyitwa Mahido Oxford Tropical Medicine Research Unity,
i Bangkok avuga ko hari ibimenyetso biteye impungenge ko imiti irimo kugenda itakaza ubukana. Dufite raporo zigenda ziyongera ziva mu burasirazuba bwa Afurika zivuga ko hagaragaye ukwigomeka ku buvuzi bw'inshuro ya mbere ku miti ya malariya. Ubwihinduranye bwigomeka ku muti wa artemisinin bwagaragaye ku ijanisha rirenga 10% by'abarwayi ba malariya muri Ethiopia, Eritrea, mu Rwanda, muri Uganda no muri Tanzania. Mbere y'uyu muti wa artemisinin wa chloroquine niwo wakoreshwaga cyane mu kuvura malariya. Abanditse iyi raporo bavuga ko mu myaka ya za 90 no mu ntangiriro za 2000 ibimenyetso by'uko agakoko ka malariya karimo gukuza ubwigomeke kuri chloroquine irengagijwe cyane. When the chloroquine resistance slowly sneaked into Africa, ubwo ukwigomeka kuri chloroquine kwagendaga kugaragara buhoro buhoro muri Afurika kwakurikiwe n'umuvuduko mwinshi w'impfu z'abana. Mu by'ukuri rero umubare munini w'abana bishoboka ko bari muri za miliyoni. Ubu bushakashatsi bwasohotse mu kinyamakuru cyitwa Science burahamagarira abafata ibyemezo n'inzego mpuzamahanga nterankunga kugira icyo zikora bwangu mu gukumira no kwigomeka kuri artemisinin kugira ingaruka. Inama batanga zirimo gukomatanya imiti ya artemisinin n'indi miti mu cyo bise ubuvuzi bw'inyabutatu ku matanyo ya artemisinin, hakabamo kandi itangwa ry'imiti yica udukoko mishya kandi ikora gusumba yatangwaga cyo kimwe n'inzitiramibu nshya. Indi nama abashakashatsi batanga ni ukurushaho guhugura abajyanama b'ubuzima, bakanasaba ko haba itangwa bwangu ry'urukingo rwa malariya n'ikurikirana riruseho. Amaherezo habaye ukumva ko iki gishobora kuba ikibazo gikomeye cyihutirwa cyugarije isi. Hakorwa rero ishoramari ryinshi ry'abaterankunga bavuye mu bihugu bikize baryerekeza muri ibi bihugu byo mu karere ka Greater Mekong mu rwego rwo guhagarika ikwirakwira ry'udukoko twigomeka kuri artemisinin. Abahanga mu bya siyansi bavuga ko ubu bwihutirwe bugomba gukoreshwa no mu guhangana no kwigomeka kwa malariya kuri artemisinin muri Afurika. Ese ujya ufata imiti ya antibiyotike wivura ibicurane? Niba ariko biri, si wowe wenyine. Cyakora wamenye ibi. Inzobere mu buvuzi zivuga ko imiti ya antibiyotike ntakikora ku bicurane bitewe n'uko ibicurane ari indwara iterwa na virusi. Antibiyotike zo zikora mu kwica udukoko twa bagiteri cyangwa se kutubuza kororoka. None rero itandukaniro ni irihe hagati y'uburwayi butewe na bagiteri n'ubutewe na virusi? Kurikira iki inzobere mu kigo cya Mayo Clinic cyo muri Amerika zisubiza kuri iki kibazo. Virusi ni udukoko dutoya cyane tworoheje tugizwe n'uduce tw'ingirabuzima fatizo twifurebye ikote rya poroteyine. Virusi zikenera ingirangingo zizakira ngo zibashe kororoka no gutera uburwayi nk'inkorora isanzwe, ibicurane bikomeye na sida. Imiti irwanya iyi virusi niyo yifashishwa mu kuvura uburwayi bwatewe na virusi binyuze mu kuzibuza kororoka cyangwa kwinjira mu ngirangingo zizakira. Iyi miti ahanini yifashisha ubwirinzi bw'umubiri w'umurwayi ngo ibashe kuwirukanamo iyi virusi. Nyinshi mu ndwara ziterwa na virusi zirikiza ubwazo binyuze mu kwita ku mubiri ndetse n'imikorere y'ubwirinzi bwawo ubwawo. Ku rundi ruhande, bagiteri zo ni utunyabuzima dutoya tugizwe n'ingirangingo imwe tuba tubasha kwibeshaho ubwatwo kandi ahantu hanyuranye harimo no mu mubiri w'umuntu. Zishobora gutera uburwayi nka angine, indwara zibasira uruhago rw'inkari ndetse n'igituntu. Indwara ziterwa na bagiteri ubusanzwe zivurwa hakoreshejwe imiti ya antibiyotike. Cyakora ukwigomeka kwa bagiteri ku miti ya antibiyotike ni ikibazo kirimo kwiyongera, bisaba gukoresha neza iyi miti. Ikiganiro cyacu cya none bungabunga ubuzima ni aha tugisoreje. Ku zindi nkuru z'ubuzima, inama zagufasha kumererwa neza ndetse n'ubuvumbuzi bushya mu buvuzi, gumana n'Ijwi ry'Amerika ku muyoboro wa interineti wa3.radio.com. Naho ubutaha mukomeze kugubwa neza, muharanira kandi ko umunsi wanyu wari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze.
radiyo y'ijwi ry'Amerika. Tugeze ku mwanya w'ikiganiro Kombo Taxi. Kombo Taxi. Kombo Taxi. Kombo Taxi. Mugiye gutega amatwi Kombo Taxi. Taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mugomba mwumvirize Kombo Taxi. Taxi yo mu karere k'ibiyaga binini. Munenda kusikiliza Kombo Taxi. Taxi ya Grand Lac. Ubona sinari nzi yuko nzosubira kubona abantu twiganye. Ndaryohewe ibintu ndashaka kumva. Ahubwo tuzashaka abantu bose twiganye. Dukore groupe duhure twinjoyinga twishime. Aho bose barabizadushobokera shaka. Abantu bose bashwiragiye muri aka karere bari gushaka ubuzima ntabwo byoroshye pe. Nawe sinzi ningana ndakuguye ko. Urusange waje gukora iki? Naje gushaka akazi. Basi akazi zokaronka kandi zoronka keza cyane. Barakabonye. Reka kuvuga. Akazi narakabonye keza kandi nahoraga nshaka. Mwanyakiriye neza abanyarusange. Muri abana beza mukunda abanyamahanga pe. Wese bite hubwo? Je nanje ndakora mfite akazi keza. Kamwe ko mu ndoto zawe. Ni byiza pe ariko ntabwo yigeze uhinduka pe. Ukiri wa wundi. Uracyari igitonore shaka. Biragiye sinabwiye wa museriveze ngo azane ico kunywa. Hari uwizanye. Ukora mukobwa muzi. Aka karere twese turamuzi. Yego yaranditse izina. Niwe twaga Kombo Taxi. Arakurikiranura. Jambo, karibu sana vema. Mushapana komanda, tuwalete nini? Sister, niwe nishakira ubwawe kabisa. Ni ai. Usakari wowe hozo twara Kombo Taxi koko. Hariko warahinuta shaka. Wabaye mwiza pe. Ngoye kwanza. Si nyinyi wale bakiriya ngo bazamani. Aratwibagiye rwose. Sister, ariko nungu bishatse nakubera umukiriya wihariye da no kubindi bakwifuza byose rwose nabikora. Mese, uko nafanya nini? Acha kwanza vile. Vraiment, unisamee mimi nakukataza kabisa kwenye kusagusa. Sitaki vraiment ile matabia mbaya. Ntagukoraho kana nawe ukikaza. Sipendi. Upata kama problem sitaki vraiment. Mademoiselle. Na namaze gutelefona natanze commande inkoko iriko na accompagnement hanyuma ni n'amafanta abiri. Ngoye ngangalikisha kwa tayari. Garura kenge kuguma muraba nibiki. Barahindutse kabisa. Ntushobora kuba ukukigenza gute mubara. Erega kiragiye nayo ntarahomoka ngo menye umunyabugo icyo bivuze. Ushaze kuvuga. Buriya abanyabugo n'abantu babanebwe batazi gukora. Ntabwo baze gushakisha. Inkuru mukobwa ntubizi ko yahoza kwara Kombo Taxi. Yego ndabizi. Mubona ko byamunaniye se? Akaza kwikora mu kabari imihanga hi rusange. Uzi icyo bivuze? Ubu no kugira ngo nyine yibere ndayabona amafaranga y'abagabo. Ngo ivyo bimukuye hehe? Aguze ndaya ntabwo yereba ngo imenye koko. Oya, iyo ngeso siyo yo kwibwira ukibwira n'abantu. Ngo uyobewe ko abanyabugo nta kindi bashoboye uretse ibintu byo kubyina mu tubari. Ntanguye kwicuza igituma wowe nagutumiye. Je narinze ngo tuje kwicarana ngo turyoherwe none hedabiri. Ariko tujye tuvugisha ukuri umva. Muri aka karere abanyabugo nibo bakora uburayi. Ubu bari bwose ni ndai amahoteli. Jana Romeo kabisa. Chakula inafika. Niko na uhakika kama mtaipenda. Hii tunafaa special vraiment. Bon appétit. Sisa, ndizera ko nawe ndi ukubone, sivyo se? Monsieur, bima tabia yako ya kukosa mtu adabu sipendi kabisa. Ariko reka kwijijisha wanga ko twiganira sisa. Ahubwo nawe nagutindiye. Mfasa nkubwire. Ahubwo shambure ntangahe kugira ngo tubibare hamwe sisa, sivyo? Urarenga icyo. Ariko Monsieur, inatosha sasa. Hii tabia yako mbaya inatosha. Mimi nateta polisi. Ukuri kusigaye imeze. Uyu mukobwa ni mwiza. Naho yabaye chauffeur wa Kombo Taxi ntushaka kwatika ngo umufate gute. Kandi bakora uburaya sivyo. Umufate nk'imaraya. None niki? Akora iki hano mu kabari? Ukora mu kabari wese no kuvuga ko ari maraya. Abanyabugo umukobwa wa mbere tuzi akora cyane. Twese twarumiwe. Umuntu atangura gutwara taxi akunguka gushika akora kabari. None akabari nakiriwe. Nakabari kese. None we ntiwabibonye ku irembo. Ntiwabonye ko kitwa Kombo Bar. Utambwira ko arake. None Kombo Taxi singiri yahi Paris. Aho ubunyene naho yoronka umukiriya cagenda. Abandanya akora. Mbega ibintu nkoze. Ni rwose nk'ikintu kitagira umuco rwose mukabyara. Ndira hinge polisi zigutwara. Nta mpamvu nimwe wari ufise kumubwira nabi kuri. Bagiye guhamagara polisi. Ngo nuko ari umunyabugo. Ngurahagarutse. Ugiye he none? Iyi nkoko. Cyari kiganiro Kombo Taxi, igikino mutegurirwa na la Benevolence ya Grand Lac. Kombo Taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba kwenye radio Voix d'Amérique.
ni hano dusoreje amakuru yo kuri uyu mugoroba hamwe n'abafashe kuyategura. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi. Umugoroba mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.